Danas idemo kroz McDrive 100 puta i svaki put moramo nešto kupiti. No caka je u tome da ne možemo kupiti samo vodu ili jabu. Jer vi imate neke jabu. Već moramo kupiti dovoljno hrane jer imamo skriveni challenge na samom kraju. Mi sad idemo u McDrive 100 puta, evo vidjet ćete, imam ključ, imam i auto, aj bok. Ko mi je vrata otvorio? Pa ti si otvorio vrata. Idemo prva narudžba. Dobar dan, dobrodošli. Good day. Big Mac meni sa kolom. Prva narudžba, plaćena. Čuvaj račune da imamo dokaze. Trebali smo counter imati. Evo tu sam ga. Dobar dan. Gle, prolije vas. Vidi, prolije vas. Jo fino. Ovo je najbolja kola iz McDonald's. Aj onda popio još. Aj, hvala ti. Ovo je tek prvi. Hvala Bog. Prva narudžba riješita. Jel neko gladan? Jesi ti gladan? Klimaj aparatom ako si gladan. Jesi? Dobro. Dobar dan. Big Mac meni sa kolom. Bog, naćete se nagledat. Samo vi kružite, bar vrijeme nam popravljate. Ja skupljam to, ja. 2. Broj 2. Vidimo se. Kako ću mi držat pića da se ne prolije? Pa evo ovako. Sve ćeš popit, a? Srči da se čuje. Moraš tehniku imati s ovim srkanjem ovih papiratih slavke. Da, moraš si razmaknuti, žilova. Si razmakneš i da srčeš kroz dva zuba. Dobar dan. Izvolite vašu narudžbu. Hvala vam lijepo, ugodan dan vam želim. Hvala. Doviđenja. Znači, 2 put smo bili. Dobar dan. Tako ti srkali na, kako se zove ono kad umreš pa poslije idu jesti piti? Karminama. Na karminama ti srkali, tako. Ja ti isto srkali. Čekaj, ko će preumrijeti, jel ti? Pa ja. Ne znam, po nalazima. Dobar dan, dobrodošli, izvolite. Dobar dan. Tasty cheese i pommes free. Hvala. Trebao sam si kavu neku uzeti. Kako ćeš je držati? Pa vidi držača, gdje snim držača? 3 veličine, ljudi moji. Sad na mene sad Škoda Octavia. Hvala. Big Mac meni sa Spriteom. Mogu da promijenim. Evo traži pin. Ne snimaj mi pin. Evo izvolite na idući program. Hvala. To je za mene. Se znaš vratiti? Moram kočnicu. Jel R rikverac? Ne, nego N. N kao nazad. Hvala lijepa. Hvala. Dobar dan, dobrodošli, izvolite. Dobar dan. Big Mac meni sa kolom. Di ste? Vidno sine, brate. To je udarano. Da ti ne kažem. Hoće još koji put doći ili? Kako još 100 puta? Biće još sigurno. To nas stvarno pitao ću nešto. Zašto meni senzor pišti? Praznati To je haiku, ljudi. Zašto meni senzor pišti? Zašto meni srce tišti? Zašto moja duša plače? Zašto meni srce skače? Zašto meni stomak krulji? Zašto u mene ova žena bulji? Zašto u mene Varšava gleda? Zašto meni moja žena ne da? Dobar dan, dobrodošli, izvolite. Big Mac meni sa kolom. Hvala. Evo račun. Bunat računa. Koliko ih imamo? 6? 6. Pa kako ovo ide? Tetaj, možemo dobiti onaj karton za kole. Big Mac meni sa Spriteom. Hvala. Hvala. Cool kavu. Hvala. Dobar si. Sam da upalim. Vidi, smeća mi ostavlja po autu iza. Sram ga bilo. Može jedan Big Mac meni sa Sprite. Ovo ću zamirat, vidim. Izvolite. Hvala vam lijepa. Hvala. Hvala vama, doviđenja. Izvolite. Evo sad sam stavio snimanje, sad ću ja prebaciti, pošto ja znam editirat videe, sad ću ja prebaciti na moj mobilni i vidi jede on. Daj nek ti ispadne da bude smiješno. Dobar dan. Hvala vam lijepa. Ajde ispadne. Hvala lijepo. Evo, ja se teleportiram, imamo tu ovaj beč, kao u star neku. Izvolite oni. Hvala vam lijepa. Dan. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Hvala lijepo. Dobar dan. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Može jedna kola. Dobar dan. Probali smo pauzu napraviti, nismo imali gdje sa stvarima. Evo ga. Pravite kombijem onda.
Ne. A nije fora onda. Mogli smo mi sve odjednom naručiti. Hvala vam lijepa. Ne, hvala vam. Izvolite. Evo ljudi, umro sam od svog humora. Ne smijem se toliko šaliti, moj humor ubija. Dobar dan. Hvala vam lijepa. Izvolite, hvala vama. Izvolite Marko. Hvala vam lijepa, hvala vam lijepa. Evo, tu. Ljudi moji, da pohvalim zaposlenike. Tako su pozitivni, tako nešto dobro, iskonski dobro. Nisam vidio nikad. Evo original kesa iz McDonald'sa. Hvala vam lijepa. Ljudi, pita od maline. Dobra! Evo glavom, ne mogu dovati. Umalo ode kola, vidi lika što gledam. A i ja isto gledam kad imam oči, šta ću. Mislim, ako ima šta neko da bi naručujemo? se tuko u komentarima, napišite ja bi se tuko. Znam ja jednog dečka. Big Mac meni sa kolom. Sve ove Big Macove već imaju pripremljene za nas. I ja sad kad ih zafrknemo, da ne psujem, skoro sam rekao zajebemo. Dobar dan. Koji je bio pin? Vi opet snimaš pin. Izvolite račun. Hvala. Hvala vam lijepa. Hvala. Izvolite. Hvala. Na kojem smo broju? Ono je piše counter tu. Piše gore, da. Niš nisam iskopao, E, mogu se biti dobar mijenja. kontent. A? Ajde da se zavidimo. Gledaj sad kako se dronira. Prilikom svake narudžbe skeniraj karticu i osvoji bodove. Pa zašto mi to nismo radili? Mogli smo kuću osvojiti. Vidi ovog što skuplja račune, šta Ja si, letim cijelo šta vrijeme. si Nisam ignoriraš stisnuo prijatelj. record. Dobar dan. Evo, izvolite. Hvala. Ujte, ujte. Ujte. Dobar dan, dobrodošli, izvolite. Dobar dan. Računovođa. Hvala vam lijepo. Izvolite gricu. Ne bi, Ajde malo. ne bi, Ajde. ne bi. Vruće. Ne bi, ne želim. Hvala. Hvala. Izvolite. Hvala. Hvala. Vid mački, mačka. Tam viš koliko smo puta prošli. Evo, izvolite. Hvala. Bok mačko. Dobar dan, dobrodošli, izvolite. Dobar dan. Jer vi imate neke jabuke? Hvala vam lijepo. Hvala. Kupili smo jabuku u McDonald's. Ljudi, pišite dolje komentare ispod McDonald's videa. Ko napiše najbolji komentar dobije jabuku. Hvala. Hvala. Sada vam već mogu otkriti zašto ovo sve radimo. Dogovorili smo s jednim dječjim domom u našem gradu da im danas dostavimo večer. Mlađa djeca jedu ranije pa je došlo vrijeme da odvezemo prvu turu. Bravo! Bravo! Counter, tu vidite točno koliko smo bili. Možda nećemo stići do 100, ali zato ko može više od nas nek pokaže. Ajde vidim. Hvala. Ne radi signal. Na HDMI stavite. Dobro večer, dobrodošli, izvolite. Dobra večer. Može chicken strips. Vidi ga, on se sprema na vratima. Kako se udaljava McDrive? Bio je bliže zadnji put. Hvala. Osjećam se iskorišteno i iznevjereno. Upravo sam čuo tetu sa McDrive-a kako priča s drugom mušterijom. Jesi ljubomoran? Jako. Dobro večer, dobrodošli. Dobru i ugodnu večer želim u ime svih Hvala tako. suputnika u mom automobilu. Nakon dugog vijećanja zaključili smo da ćemo uzeti jedan Big Mac meni sa kolom. Hvala. Dobru večer. Izvolite. Da mi radi mozak ja bi trznio, ali hvala. Zaboravili smo Žuljkana, on leti dronom. Evo gledajte scenu drona sad, vidi, sad. Jedan double cheeseburger meni sa Spriteom. Prošao sam kroz drvo. Jel radi sve? Tu dva propelera sam slomio. Hvala.
Ajmo probat ponovo. Zvali su me iz banke da mi kažu da mi je netko hakirao račun i da su u međuvremenu blokirali moju karticu, jer citiram: neki kreten je išao 50 puta u McDonald's. Na što sam im ja kratko i jasno odgovorio: taj kreten sam ja. Međutim, karticu mogu odblokirati tek sutra, tako da smo morali nastaviti sa kešom. A keša nismo imali dovoljno, tako da se bližio kraj. Evo keš. Pa, evo račun, posljednji račun iz McDrive-a. Zahvaljujem. Te opet si isto koji za intro, snimaj nas. Po danu 2, a sada 3. Kako se svijet brzo promijeni. Mi smo sad bili u McDrive-u milijardu puta. Nismo uspjeli 100 jer je kartica mi odbijena. Idemo mi unutra jest i onda idemo childrenima odnijet hrane i vidimo se na kraju videa. I evo ljudi, podijelili smo hranu maloj slatkoj dječici, veoma su se obradovali, a mi se vidimo u idućem videu kad ćemo skakati sa zgrade na glavu. Što? Šalim se, nećemo skakati sa zgrade na glavu, ali vidimo se u idućem videu. Aj bok, maši. Aj bok. Moja baka je uvijek govorila, kućeš bez slamki. I onda je umrla. Držim kameru ljudi, ja. Prvi put u životu držim kameru. Da vam ispričam priču o sebi. Slušajte me sad. Ja sam ko mali, de budi ti tu. Ja sam ko mali, su me tukli jako puno i zato sam sad ovaki, eto. Sad znate objašnjenje. A za njega nema, on je ispao kad je bio mali. Na glavu. 2 puta. Da, na glavu. Prvo doktor, onda mami. Da, prvi put slučajno, drugi put su ga kao još jednom. Eto. Tužna naša priča. A, zato sad pokušavamo snimati YouTube. A kamerman se drogira, ovako su mu se tresle ruke i on kao, da možeš ti kao uzet kameru. Drogira se lik, a meni izbliza se gledate, znam da vam je neugodno. Ali... Idem mutno, najvratnije. Pa da, a bože moj, gdje da se vidimo u ekranu, kako se vidimo, ne možemo se vidjeti. Ne, nema, evo. Evo vidite. Vidite, evo možemo mi još bliže. Vidite. Još bliže možemo. Kužite. Ja mogu ovako u mikrofon pričat, a aj mrde ustima kao da ti pričaš. Bok ljudi, kak ste i šta ima. Razumijete? Mi smo budale, ja mogu glavu, evo, od rukova, glavu udarim. Jako sam se. Jako si se? Da. A šta si se jako? Udarim. Ma to ti nije prvi put. Koliko su te tukli, dobro si ispao. Morat ću naručiti neki sladoled da zaledim.